국대를 선배자노 은거르성 돌로호르긴 토르시 orangni iberleri tuğrun emdir çıkasını itnar mate tab doğru bulleges 돌로 doğru bulle kurtel orangni tengerin hang çıralin artımuni emdralin toğay hamd orangni ugip sonsu çıbayga bitnar orangni iber nigulsler 예수 그리스도의 이тгэ를 아리온 선선이 토슬람치 템질레겔 버항니 후훗 볼치 버항니 템기린 항치알린 아르투무 볼승바가 빛날 버항니 템기린 항치알린 아르투무 볼승볼 인델히트 버항니 템기린 항치알린 아르투무니 엠드랄라 엠드락 여스테바가 빛날 볼 저풍 인델히 열통칭 하리알랄 때 더디꾸이 버항니 뭉킨 탱게린 올신 하리알랄 때 게티기 빛나 마르티치 벌꾸이 은거르스동 오히려 돌로 오르긴 토르시 일단 마테 돌로 또가르 볼래 아론 타와스 호링 고르 또가르 이실릭 함트 우스등배가 마테 돌로긴 아론 타와스 호링 고르 호람치 에시 우쭐레그치 나라스 벌곰치테 선으로 세림치테 바이가레 끼치 예수스 비튼 산울승 바이가 호칭게린 우이치 예수인 우이치 어느 우이치 벌항리 우익 운행 저보로 담졸치 서로 가득 징킹 쭉 에시 우쭐레그치테 바이드긴 아뜰 벌항리 우익 모시공 고위불치 벌항나스 일기입디꾸이 벌항리우기 아와꾸이 호빙 아식 선홀링 우드니스 벌항리우기 호틀라 자치 담졸득 홈무시 얼롱발가 마테 어린두르빙 어린두르트 예수 그리스도 인델킹 특색을 얼톡토삼 마시 얼롱 호람 에시 우쭐리그치 가르치레 얀저버링 템덱 가야함시오딕치 우쭐치 고무식 호르치 메킬치 오로타트치 소리크 발르너 티모치라스 호람치 그리스트 호람치 에시 우쭐리그치 이티기치 다그치 발로꼬이 테트닉 얄그치 샬가크리테 옹길 벌항릭 알따리 쇼울트 벌항리 우익 운행 조보로 담조울트 저풍 벌항리 낼 알따린 털로 우일치틱 빗달 샬가치 우측 이렇게 마테 돌로깅 아론 타바스 어린 거론데 예수스 호람치 에시 우쭐리그치 데스 벌곰치 때 기치 소르갓 호람치 에시 우쭐리그치 나릭 샬각 자르침치 소르갓 욱승발가 호람치 에시 우쭐리그치 벌항리익
모시공 고위불지 호달 호르막 우길 고무식 미힐지 호빙 아식 선율릭 하이득발 테트나르바스 짐세레 다니흐벌룬 테트나르 바르탐 호무신 데이르 가르키치바이가 호무식 자흐르키치바이가 호무식 알가득 어리고 언치고이 벌항니 홍기치 혼들루득 호무식 돌하라 작느득 버스틱 하일랑 훈들특구이 암나사 얀즈브링 바르탐 호틀라 호무식 도름지치 하락 임 우그누딕 ик 가르득 배가 바스 버스틱 홀랭 접시르득구이 조풍 어르터 언치구이 벌항리옥 일승 조풍 어리거 다그치 어르트 이틱 여스틱이치 호무식 야트그치 호르득 배가 tetnar ejen geç ejenlerik doğultuk oças bit itkiç balokkoy tetnar ejenlerir yanjı burin kayakhamş kudik uçulekçi bit itkiç balokkoy ungер tetnar borhangni huslik 데이들림 닥뜨고 borhangnik 알뜰 쇼울뜨고 저풍 borhangnik 막당 혼들뜨고 기틱 샤그 주치 요런 호람 에시 우쭐렉 에젠 에젠 내리래 가이함식 우쭐렉치 우리고 데이들링 혼득 우리고 바락 벌항식 우르금질룩 돌때 팀 호무스 웅길 다빗날 벌항니 오긴 덧돌 발가볼 우네니 아리온 순스 덧돌 발가볼 빛날 호람치 에시 우쭐렉치틱 샤르그치 얄각 멜금 오황 후치차틀릭 벌항 우흑 바르너 itkichmena. Өнөөдөр Матай Тологийн 15-аас 23 дугаар ишлэлийг хамт үзээд үүнэнч чүп итгэл гэдэг сэдвээр Бурханы үгийг та бүхэнтэй хуваалцах болно. Матай Тологийн 15-аас 23-ыг хамт уншина. өнгөрсөн 2-7 хоногийн турш хамт уншсан үг шүү дээ, тийм ээ. Хонны арис нөмөрсөн та нар дээр ирэх хуурамч иш үчүүлэгдээс болгоомжлогдсон. Дотроо харин тэд хомхой чоноод юмаа. Та нар тэднийг үүр жимсэрэн танина. Өргөст ботнаас усан үчим. 할가이나스 인질 호라득기추 운칠릉 사인 못불 사인짐스 가라득 모못 모짐스 가라득 사인 못 모짐스 에스 가라가나 모못치 사인짐스 에스 가라가나
Sein James karagadıkkuy alliba motik otulç kalt haydık. Tegeger tanır teknik ur cimserin tanna in tetkiçüve horamç eş uçulik işte. Ur cimse tanna. Horin neges namak ecemmin ke승 벌군 탱기린 하항치랄 어렵고이 하린 탱게트 바이가 에치릭 민 후스릭 우일띠 친뜬 어르노 테로트 나닷 언론어로 에젠민 빛 단이 내릴 에시 우쭐지 단이 내릴 주투릭 우지 단이 내릴 언론 가야함식 우일띠 발생 벗어 객발너 되게 히튼 비티틴 비타나릭 다녔고이 여스 보식 울때그치 다날 나다스 자일 키치 힐네 아멘. 엉글승 어리 돌롱 도르시 빛나 에시 우쭐릭치 힘배 호람치 에시 우쭐릭치 힘배 호람치 에시 우쭐릭치 히르긴 샬그치 얄각 도가이 함트 버항요기 우승배가 어느 때를 마테 돌로깅 아론 타와스 어린 거름 호람치 에시 우쭐릭치 딕 مش تطرخي تالبرس تقبل ونطر إسرائيل 호람치 에시 우쭐레고 치들 감졸지 우넨치 쭉 이틀 기치유에 쭉 생 이틀 기치 힘배 기틀 바스 소락 벌룸치 대발가 어느 때비 다부흥 태암트 우넨치 쭉 이틀린 도하에 함트 호활착 벌너 우넨치 쭉 이틀 기치유에 닉두일은 벌항리 우게레 얄각 çatparte itkilik uninç çup itkil keçiç bol. uninç çup itkil keçiye porhangni ugere 얄각 çatparte itkil keçiç bol. 마테돌로깅 아론타운드 헌니 아리스 누머승 타나들 이르 호람치 이시 우쭐릭 벌금질로 통했어. 어느 때 빗대는 엠들 중 이틀링 엠들한 초월가리 엠들한 버티트 빗더니 북 이틀링 엠들의 늑줄 베이탈 웅길 헌니 아리스 누무르스 등십 팀 호람치 허리스 호람치 이시 우쭐릭 호람치 이틀릭 빗더니 엠들 바이가 orçin nukçul baytaydı. Maş 얼른 bay가. 벌학력이 담졸 때 어쩌스 북들에 벌학력이 운인축 담졸 때 비시. 비틀 이트길린 자마라 알խ치 야흐다. 으뜨르불 벌학니 우게레 줍바 줍버스. 사임바 목. 운엔바 호딸 호르막.
Ariumba pocher pohrik yalgaq чадвартай мэрэгэн ухаантай байх хэрэгтэй. Та бидний бодит амьдрал өдөр бүр аль замаар явах вэ? Алийг нь сонгох вэ? Хэрхэн үнэнч зөвд амьдрах вэ гэсэн сонголт бидний бодит амьдралд бидний өмнө тавигдсан байх болно. Үнэхээр та биднэрт Бурханы үгээрээ үнэн ба хуудар сайн ба муу Бурханы хүсэл ба Бурханы хүсэл бус явах ёстой зам ба явах ёсгүй замыг шалгаж ялгах чадвартай байх хэрэгтэй. 15-аас 19 ч гэсэн ямар үр жимс ургуулга үүнийг бид нар ялгах чадвартай байх хэрэгтэй. Итгэл гэж юу вэ? Бурханы үгээр ялгах чадвартай байхгүй бол бид нар зөвхт итгэлийн замаараа явах боломжгүй байгаа. Ором 12-2-нд үнгээр Бурханы ивэр нэгүүлснээр аврагдсан бид нар энэ үеийн явдалд нийцэлгүй. Оюун санааныхаа шинжлэл өөрчлөгдөж байдаг. Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Махамбийн хүсэл ашиг сонирхлыг тагдаг. Бурханыг дээдлэн хүндэгдэггүй. Энэ ертөнц энэ үеийн явдалд нийцэлгүй. Өдөр бүр өөрчлөгдөн шинжлэгдэж тэгэд Бурханы сайн тааламжт төгс төгөлдөр таалал юу болохыг бид таньж мэдэх ёстой байгаа. Өдөр бүр өөрчлөгдөж шинжлэгдэхгүй бол бид нар Бурханы хүслийг таньж мэдэх, Бурханы хүслийг ялгах чадваргүй болно гэсэн утгатай байна. Еврей 5:4-нд ч гэсэн үнгээр итгэлээр төлөвшсөн хүмүүс ялгах чадвартай маш чухал байгаа гэдгийг сануулсан байгаа. Итгэлийн балчир хүүхүүдэд бол зөв ба зөв бус, сайн ба муу, үнэн ба хуудар хуурмагыг ялгах чадварын хувьд маш муу сул дорой байдаг. Харин Еврей 5:14 үгээр харин буур хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зориулагддаг. Учир нь тэдний шэрхүй сайн муу ялгахад тасгалж исэн байдаг. Ямар хүмүүсийг төлөвшсөн хүн гэж ирж болох вэ? Үнгээр Бурханы үгийг өдөр бүр хүлээж аваад Бурханы үгээрээ сайн ба муу ялгах
çattı barıttı. Utturu bur sayın ba mok yakıt tasqıçısın humusik tulluçsın hum geçiyet. ço울강드 하루봉질, 호린질, 고친질, 히로, 얼롱질, 얍슨베, 게티기스 일루, 우뚜르부르 보랑니 우게, 쭈빠 쭈뽀식, 사엠바 목, 야각, 찾지 말아라, 우스치, 다스칼 쪼울락듯이, 둘치승 백, 야스테베가. 필리포이 내긴 아르분데 직성. 인게스닐 다나 흐리스팅 우뚜르 후르텔 çevir gemcemkuy pekin toyt. Alın sainik demcik yoma. 몽골 비불들 demcik 우깁 아식을 쓴배가. 하링 설롱고스 힐들 orçol성 비불들만 alın sain getigik yargах in toyt yoma. Geç okçul 쓴배가. Bitner Yesus Christ 이르 으뜨르 호텔. 알는 çevir gemcemkuy 연배 getigik alın cüpt sain getigik yargık çatbar emdrak yaste bena getigik bitin sanus bega. Unkir ta bitnar. Cüppa cüppos. Uningba hotal horm. 사임바 모. 아리용 치비르바 버처 보길 야각 차트바르테 샬각 메르금 오항테 뱅칠 빛나 웅킬 우린축 이티길릴 엠드락 벌롬치테 베나 웅킬 어느들 다 빛나 우닝바 호딸 호르막 다각 여스테바 다가스 여스꾸이 헌니 아리스 누무르승 천오딕 야각 차트바르테 비트릭 호르치 메킬치 이티길린 자마라 홀돌치 벌항니 이벨 유르르 두릉 엠드랄라스 홀돌치 바이가 북 줍트보스 호딸 호르막 호롬모 버처 버힐 주일리스 비틀 벌곰치테 바이가 히르티 바이가 넥두리 요한 조르빙 네근트 허일 덜로코니 우문치 우치승 바이가 하일 톳민 순스 벌군드 부 이특 하린 순스 누딕 벌항나사 에스킥 샬가 오칠은 얼롱 호람치 에시 우쭈레비치 델히트 가르치 이르승 바이가 아멘. 사탄 디아월 호람치 христ바 эш үчүүлэгчд. Бурханыг
홀랭 주업시를 이티기드 빛들이 오로 타타기지. 인북 주일레스 빛날 손으로 시림치테 백할때 웅킬 빛날 우린치 슛 이티길 때 백인 돌 으뜨르부르 버항니 우긴 돋다 으스치 툴릅시치 버항니 우기레 부흐닉 얄가치 샬각 차트바르테 백야스테 잉기스닐 비틀 이티길레 사킹 함갈치 부트르치 오느 듣고이 아마캉 메힐리 듣고이 아마캉 이티길레 오느 듣고이 으뜨르부린 이티길린 엠드랄트 얄랄트 백올락 바르나 할때 이티치나라 으뜨르부르 보랑니 우게레 보랑니 후슬바 보랑니 후슬보스 사엠바 목 우넴바 호탈 호르바 줍바 줍트보식 얄각 차트바라라 우리고 국줄지 다스칼 쫄지 베이트기치 이티겔레 사힌 함갈트 유를 때 후무스 벌록벌떡해 아멘 얼토가는 운행치축 이티겔 기치 유해 우르 짐셀에 하롤지 우쭐득 이티겔 기치지 몰라 마태 덜로깅 아론 저러가스 호리 호텔 우르 짐승이 토가이 비승배가 알리바 네금 못더니 사임바 모 유가라 다니흐 벌룸치대회 우르 짐셀에 단나 우르 짐스꾸이 못기치 배한 거예요. 사인 우르 짐스 가르득 모 못기치 배이드 거예요. 알리바 네금 못 사임바 모 우르 짐셀에 다니득인 아딜 타 비트니 이길 직성 히르 우린 줍 이트길 대바해가 우르 짐셀에 다닌 미득 벌룸치대 대글 타 비트니 엠드랄링 이트길링 엠드라 우르 짐스키 주에 비트니 힐게랴 비트니 한들락 비트니 푹 우일들 엠드랄릭 일치배가 타 비트니 이트길 볼 주룩 세트길 덧들 어리시트 힝내근 우니 이트길 힐 우네 줍 바이가 비트니 힐게랴가라 비트니 아찔 올스 비트니 보티트 엠드랄릭 하르치 다니흐 벌너 개성 오탁대 못벌 비트니 군입 결정
Ur жимсгибэл түүний хийлгээрээ ажил үйлс амьдралыг ирж байна. Галаат 5 дугаар бүлэгт ариун сүнсний үр жимс ба махан биеийн үр жимсний тухай харьцуулсан байна. Галаат 5:16 харин сүнсээр яв. Ариун сүнсийг дагаж яваарай. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би танад хэлнэ. Учир нь махбод сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махбодын эсрэг хүсдэг юм аа. Бас сүнс ба махбод нэг нэгнээ эсэргүүцдэг гэсэн. Ариун сүнсийг дагбал ариун сүнсний үр жимс гаргана, ургуулна. Харин махан биеийг дагбал, бие махбодыг дагбал, бие махбод нь үйлс нь юу вэ? Жапайрал, бочор тачаал, сатарлал, шүтэн, шүтлэг, ид шид, дайсгнал, марган, хардалт, уур хилэн, харгалдаан, хаграл, тэрс үчил, атаархал, аргадалт, утга учиргүй наргих, чингих, чирэг. Ийм жимс, ийм ажил үйлс, ийм үйлдэл гаргавал тэр хүн юуг дагна гэсэн утгатай бие махбодын махан биеийн хүсэл шуналыг дагна гэсэн утга. Харин ариун сүнсийг дагвал ариун сүнсний үйлс буюу үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмжт, төлгөн зан, өөрийгөө жахрах юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй гэсэн. Өнгөр Есүс Христосд итгэж, итгэл амьдрал та бидний амьдралд махан биеийг дагаж байна уу? Ариун сүнсийг дагаж байна уу? Итгэхээс өмнө дагаж байсан хуучныг дагаж байна уу? Бурханы хүүхэд болоод Бурханыг дагаж шин амьдрал амьдарч байна уу гэдгийг юугаараа үр жимсээрээ таньнаа гэсэн. Маш тодорхой шүү дээ. Бас Эфес 5 дугаар бүлэгт ч гэсэн гэрлийн үр жимсний тухай бичсэн байна. Эфес 5:8 урд нь харанхуй байсан та нар өдөөгөө эжен дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор явна. Бид нар урд нь итгэхээс өмнө аврагдахаас өмнө гэм нүглийн үхлийн сатан диаволд пуучлагдаж харанхуй байсан. Харин одоо эзэн Есүс Христэд итгэж бид нар түүний дотор гэрэл болсон. Одоо бид нар харанхуйн хүүхдүүд биш, гэрлийн хүүхдүүд болсон. Гэрлийн хүүхдүүд болсон бол бүх сайн чүвт байдал үүнэнд гэрлийн үр жимс байдаг. Гэрлийн хүүхдүүд бол гэрлийн үр жимс гаргана.
гэмт бочор үхлийн харанхуйн хүүхдүүд бол харанхуйн үр жимс гаргана. гэрлийн үр жимсний гурван чухал чанар гэв. сайн, зөвхт байдаг, үнэн байдаг. тэгвэл эсрэгээр харанхуйн үр жимс гэж юу вэ? сайн бус буу. зөвхт байдал биш, зөвхт бус байдал. үнэн бус хуутал хуурмаг бол гэрлийн үр жимс биш, харанхуйн үр жимс гэж хэлж байна. бид нар гэрлийн дотор явж байна уу? харанхуйн дотор явж байна уу гэдгийг гэрлийн үр жимс оргуулж байна уу? харанхуйн үр жимс оргуулж байна уу гэдгийг шалгаж харуулж үзүүлэх боломжтой гэсэн утгатай. Жапон хуурамч иш үзүүлэгчид үр жимсээрээ таниж мэдэх төдийгүй. Өнөөдөр та бид нар үүнийч зөв итгэл байна уу үгүй юу гэдгийг юугаар танина? үр жимсээрээ танина. бидний хэл яриач гэсэн бидний үр жимс байхгүй. бусадтай харилцах соёл хандлагч үр жимс байж байна. бидний ажил үйлс бүх үйлдэл алибай нэгэн юмд хандах хандлага бидний бие авч явах байдал хэр үнийн шударга амьдарч байгаа гэдэг нь бидний үр жимс байх болно. үнийн зөв итгэл бол үнийн зөв үр жимс амьдралыг гаргах болно. ариун сүнсийг дагвал ариун сүнсний үр жимс оргуулж үнгээр Христийн гэрэл дотор байгаа бол сайн, зөвхт байдал, үнэн гэдэг гэрлийн үр жимс оргуулах болно. Амен. өнөөдөр та бид нартай хамт үнэн зөв итгэлийн тухай хамт Бурханы үгийг судалж байна. Үнэн зөв итгэл гэж юу вэ? Нэгдүгээр нь Бурханы үгээрээ ялгах чадвартай итгэл. Хоёрдугаар нь үр жимсээрээ харуулдаг, үзүүлдэг итгэл байгаа. үр жимс. Гуравдугаар нь үнэн зөв итгэл маань Бурханы хүслийг даган үйлддэг итгэл гэж хэлж байна. Матай 7-гийн 21-с намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанч орохгүй. эзэн минь гэж дуулдаг нь чухал биш. бид нар Есүс Христийг эзэн гэж дуулдаг бол эзэндээ зархдаж миний хүсэл бус түүний хүслийг дагах ёстой байна. эзэн минь гэж дуулдаг хэрнээ эзнийг тагдахгүй. эзнийг дээдлэн хүндэлдэггүй. эзний хүслийг эрж хайдаггүй. эзэнд захирагддаггүй.
Өөрөөсөө хүслийг даган амьдрал эзэн чи намайг эзэн гэж дуулаад чи өөрөө эзэн шиг амьдарч байгаа биш үү? Чи намайг эзэн гэж дуулдаг нь худлаа байна гэж эзэн бидний чагнах болно. Хорийн хорд ч гэсэн тэр өдөр надад 언론으로 эзэн гэж намайг дуулаагүй. Бид нар Бурхан ба Есүсийг эзэн гэж дуулах нь хэцүү биш. Харин эзэндээ захирагдаж түүний хүслийг дагаж амьдрах нь амаргүй байна. Өөрөөсөө бодвол санаа, ашиг сонирхол, хүсэл зорилгыг хажуу тийшээ тавьж эзнийг өөрөөсөө амьдралын төвд байлгаж амьдралын бүхий салбарт эзнийг өөрөөсөө бүх амьдрал эзэн болгон тавих ёстой байгаа. Хорийн хойд чигсэн олон хүмүүс эзний нэрээр таны нэрээр би чөтгөрийг өгч таны нэрээр гайхамшиг үжиж таны нэрээр би үгийг дамжуулж байна. Амаараа эзэн гэж дуулж таны нэрээр юм хийж байгаа шүү дээ гэж ярьдаг хэрнээ тэд нар эзний хүслийг дагдахгүй. Эзний хуулийг дагдахгүй. Эзнийг ашиглаж хувийн ашиг сонирхлыг хайдаг хүмүүс байгаа. Тийм учраас эзэн минь гэж дуудах нь чухал биш. Эзний хүслийг даган үйлдэж эзнийг өөрөөсөө амьдрал эзэн болгон түүнд захирагдах нь чухал байгаа. 23-нд тэгэхэд би тэдэнд би та нарыг танихгүй. Та нар намайг эзэн гэж дуулж миний нэрээр гэж ярьдаг бол худлаа бай. Та нар зөвхөн амаараа намайг эзэн гэж дуулж намайг эзэн гэж дээдлэн хүндэлж захирагддаггүй байсан. Тийм учраас та нар миний хүслийг биш ёс бусиг хувийн ашиг сонирхлыг маамбийн шунаар хүсэл тацаалыг дахиж байсан учраас та нар намайг эзэн гэж дуусан худлаа байна. Би та нарыг танихгүй гэсэн. Лук 6-гийн 46 ч гэсэн Есүс Христ өөрийгөө тагдаг хүмүүст хандаж та нар намайг эзэн гэж дууддаг хэрнээ юунд хийсний минь үйлддэггүй юм бэ? Эзэн гэж дууддаг боловч тэд нар түүний хийсэн үгийг тагдахгүй, үйлддэггүй, дуул гавартай байдаггүй байсан учраас та нар худлаа. Эзэн чимээсэн байгаа. Матай 25 дугаар бүлэгт ч гэсэн энэ дэлхийн төгсгөлийн үед олон хүмүүс эзэн гэж
эзнийг дуудаж, дуулдаг боловч эзэн би та нарыг танихгүй гэж эргэж болно гэж бичсэн байна. Матео-ын тайвын 1:13-нд үнэхээр итгэлээр эзнийг ирэх өдрийг бэлтгэсэн мэрэгэн охтууд маань эзнийг хүлээж авсан. Харин эзнийг дахин ирэх өдрийн бэлтгэлийг хангаагүй, итгэлээр түүнийг дагсангүй. Зөвхөн амаараа эзэн гэж дууддаг хүмүүст үнээр би танарт хэлье. Би таныг танихгүй гэж эзэн айлдах болно. Хатээч нараа таны итгэл хэр үнэнч чүв итгэл гэж бодож байгаа юм бэ? Мэдээж бүрэн төгс чүв үнэнч чүв итгэлтэй хүн байхгүй. Бид нар өдөр бүр үнэнч чүв итгэл дотор өсөж төлөвших ёстой байгаа. Амен. Өнөөдөр Матай 7:15-аас 23-р ишлэлээс үнэнч чүв итгэлийн гурван онцлогийн тухай хамт үзсэн байна. Үнэнч чүв итгэл гэж юу вэ? Нэгдүгээр нь Бурханы үгээрээ ялгах чадвартай итгэл. Хоёрдугаар нь үр жимсээрээ харуулж үчүүлдэг итгэл. Гуравдугаар нь зөвхөн амаараа эзэн гэж дууддаг төдийгүй түүний хүслийг дагаж түүний чүбийг үлдээж түүнд захирагддаг итгэлийг үнэнч чүв итгэл гэж хийж болно. Та бүхэн аль хичээ Бурханаасаа итгэлийг хүлээж авсан, аврагдсан, итгэл дотор явж, итгэл дотор төлөвшөж, өсөж байгаа хүмүүс байгаа. Өдөр бүр үнэнч чүв итгэл дотор өсөж төлөвшөх болтугай.